Orang lain naung gabi-gabian. Lukas 2 ayat 1-7. Jadi sini sida kok maaari ni angguruan na idulun ma anak buah baju diboras ma didakon batu bagasa pagagatan alang anak swadom inganan dan asing di parminan manusia. Lukas 12:2 Und das hat zum Zeichen, ihr werdet beginnen, das Kind in Windel gewickelt und eine Krippe liegen. Lukas 2 ayat 10 jala topu maadong dongani suruh-suruhani torop aka parangan parban wajijam dipuji tirado debata mandok. Lukas 2 ayat 14 asangapun ma di debata di ginjam dame ma di tanoon dia kadoma pakamwani. Amen. Buhay barokan na limar, hide totim. Asalam hutada kami ni kodan ni selam lehon itu kami. Asalam gir-gir kami nandok mau lihat itu ho.